Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kasipara kan penlong ika First Invitation Football Knockout Tournament Arhajar Arpolai Arhajar Arpusau Hakasinong Mokelai Eastern West Khasi Hills District kane kadai ke open ceremony batkan sedang haka katsan terik udi sembar Arhajar Arpolai kapuar ban penyalekai kadai hakapuar Sibaje Janmit hakamadan sinong Mokelai hakane ka sedang jong ka jingelekai enyelekai da ka Sela Jong FC Persya ika Adonai FC kane kadai ka tournament bahe hapo ka Eastern West Khasi Hills District ka bayrung na kamdaki nongwan petkai kadai nruputing ka marwe hakane ka singi kan don ru ka lucky draw but ka first prize kan da ka Alto Keten brand new lane da ka pisa lailak tingka ka second prize kan da San Pawajar ka third prize kan da Arpawajar but ka fourth prize kan da San Hajar hakane ka singi sedang jong ka jingelekai on one plea da Usri Syaklir Warjri ubadai sports minister ubadai ru MLA jongka Mautarasan constituency ya ka lucky draw on di tang hakate gasngi ka tiket jongka lucky draw kandai lai spat tingka kawe basan spat tingka arteli tem ta perlok aleng ne pekhendiat ya ka jingkren jong uwe nong penyai ya ka tournament kabarin kong isa pa kublay ki pajpa ba peki ka kubor bat kumjuru na kalinci ke Sipara ya kebala organize ya kena tournament First Invitation Football Tournament Arhajar Arpolai Arpusau nakling jungi ki Sipara ki penkan mau mat ni pentibyang sepi ki pajba ba ya kena jingi lakai football hangna badan sinong Mokelai ya keba ngibut pan beli haka new trick disembar Arhajar Arpolai tenre naka daw ke jingjur plat uslap bat ke jing kreat ke sun benang gila pensange no hakte ke sengi ya kena ke football bat ya kena ke open ceremony ngenle no ka khatsan tarik disembar Arhajar Arpolai hakapor Sibaje PM Janmit te kumta ngisoban khot patwer ki pajba mahakte ke sengi ke jinglakai kanlong pedang kasi lejong Persya ya ka Adonai FC kini kitim bro atli kelong kitim kiba klan bat kiba itnat bha kejilakai bat kideri kitim kiba sedang kiu kiren san yelakai hakitim kiba he hangne kas rikasi jongi untangi sawan khot jipi kiba ba hakte kesni bron sakhilang ya kini kijinglakai bro atli kitim bat kamtam ya ka Southwest Kasihil bakinwan senran ban kersan lam ya kasi lejong bakaderu katrai Southwest bat kumjuru naka Adonai FC ngisaban khotru iki mana Shillong bat kumjuru na Eastern bat West Kasihil man kinwan man kersan bat I min simle miki bakinang kiu hakijing lekai kejongki bat kumjuru katai kasngi na kaling kejongi Kisipara ka ngilapan kreru kawai kalau kidro nam tai jumpi kipajba ya kabaning kong kalau kidro in ada ka Alto Keten brand new baca ka baar ni ka second prize ni ai da ka pisa San Pawajar baca ka balai ni ai da ka pisa Arpawajar baca ka basau ni ai pisa San Hajar tiga bat ka bai tiket kan long lai spa tingka ka wei ada pisim arteli kalong no tang san spa tingka Dekumta kene kalong kubor pat betibing spiki pajba makane kecila kai kan sedang haka khatsan tarik jong une upunai hakapor Sibaje PM Janmit bata kate kasngi kadon ka wei ka tim kaba ka tim San Pawajar kecila kai kan long pedang ka Maukhan FC Persya ya ka Men Artwork FC ini kitim kan sedang hakapor Sibaje AM min step kapairung nam ta ki pajba ban sakhi kan jimkai kandong tang rupu tingka marwe tela dadon kino ki ba kwa jingtip ki ba company te pila ban kontak ye di nomor harum boleh sebut